Assalamu alaikum. Oşkovar YouTube kanalının görүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар. Бүгүн 13 март 2022 жыл. Биз сиздерге Ноокат жылкы базарынан салам айтабыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Oşkovarга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Базардагы болуп жаткан реалдуу бааларды сиздерге жеткиришке аракет кылабыз. Сиздерден лайк бассын, Oşkovarдан жаңы чыгарылыштар болсун. Чип басуу кайра эле уланууда мына. Чип менен киргизилип жатат ар бир жылкы. Мына чип басылды. Болду мына. Чыгарылышыбызды анда эмесе баштадык туугандар. Ушуну менен канча чыкты биреге? 150 миң сом берип атабы ошондо. Жаш кандай экен муну? 6. Bu yerde 150 ming so'm baho berib turishadi ekan aka tug'anlar. Bozorda birinchi bo'lib жатқан at ушул. Nah, 160 ming so'mga chiqdim. Bu жерде булатта баа болуп жатат. Ya alamam da hazır kılım. 55 milyon pul verim. Koyga qo'shganda qo'shasiz. Ya 5 milyon. Hamda akılma menga var. Bunu naqal to'g'rimi to'g'ri chiqib qo'ydim bizga. Men undaqa birovni manda qilsam deydi. Ana shu Şulat ekan. Benim yaxshimay qo'ydim. Var baraga chiqib. Bir baraga degin. Yaş qandaymi? 6? Qaysi kanal? 6 yaş. Boshqa var. Şulatda baa bolup turat. Ben sen bu yomonluğa yanım yok. Ana şu 160'ga. 160. Var degin. Yaşı qanday ekan? 6 yaşda, 6 yaş. Aygar uyur, ey. Mülkü bozorda. Allah Yarim. Verin oğlum. Şul toyup duruşundaylardan. Ya ben boptum aşın gel bir yapamam. Şu takalay göl başı. 6 yaşa. Boptu mu boldu mu? Bana sen muradın diyesen bol. Bak bana gel. Dağın ele baa kızıp turat. 70 ming so'mga chiqib qoldi. Nasıl 55 yenayını verdi? Ver bana gel. Yok o yani gerçek kaçır yok mu? Var. Gel bir tatlını hazır yiyeyim kendi işine zaten. Var bana gel. Verin bana bak. Ama verin bu. Bunu көрсөттүк азыркыдан мурун 170 ming so'mга мына бүтүптүр мына сатылып базардан сыртка алып чыгып байлап коюшту туугандар. Эми мунусун тартсак, бул жаш кандай? 5'ten 6'ya çıkar. 6га чыкма. Ой, канча 70 бар окшойт, а? 70'ten öde. Öдөбү? 70'ten ödө экен бул дагы. Булам Абсалам ажыныкы. Bunun baası kança? 350 diyor tanesi. 350. 350 ming so'm ekan. 6'ga çıkma dedi bunun bağısını. Yaşını. Bağısı 350 ming so'm. Bu yemek yaşar bu. Yemek geçer bunu. 2'ye çıkma. Pulu ne pulu eken? Pulu 500. 500. Aksumda. Kandaysın? Bak bundan çıkmaz degenlerge boyu kança çıkat ekan bunun? 70'ke barıp bula. 70'ten üstü. Bulam 70'ten üstü mü? Kızıkanlar bası 0505 11 71 11 71 58 numarına bağlansanızlar bulut.
Бул экиге кунан чыкма экен. Бойдо бараңыздар. Бул экинчиси, каалаганыңыздарды ала бересиздер жаккан. Бул кара атка көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Бунун жашын канча дедиңиз эле аттын? 5 жашар. Бою канча чыгат? Мындай буруңчу. 5 жашар ат экен туугандар. Мына кара кашка издегендерге баасычы баасы. 350 миң кеми бар. 350 миң сом кеми бар экен. Эмне улактарга салынган бул атчы? Улактарга салынган, колго жооштугучу. Бою 1.65-тен өйдө. Онда мен расчетымда 1.65-тен өйдө экен. Номерди айтып коюң. 0707 менен 66 30 80 номери менен байланышсаңыздар болот. 350 миң сом кеми бар деп айтылды туугандар. Жакса ээси менен байланышып алып каласыздар. Турдумат, бул дагынан баа болтабы? Турдумамат. Дагынан баа болтабы? Адыл аке, эмне саңа берем деп багылтабын. Өзүңөргө. Өзүм менен дейби. Канчага чыкты? 85 миң. Oğlunu doldurup al hareket edin. Ben bu şunu kıldı. Ve askara git. 185 ming so'm bog'i olib turadi. Boshqa bor. Yo, o'zingiz qancha dedingiz buni? Qancha? 250 ming so'm degan ekan. Qaysi nomer bilan baylanishadi qiziqqanlar? Pishib qoldi bu. Pishib qoldi deydi. Ko'yib ketdi bu yerda. Ne uyuri var mı şunda? Ha, uyurda жүргөнбү? Uyurdun atı ekan tuğanlarınaki. Uyurdun atı 205 ming so'm ondan satıldı. Бұл atты көріңіздер, тор атын. Жаш қанша? 4 жаш. Басычы басы? 400 ming so'm ekan bасы. Ne ulağı күшті bu атын? Ulağına 100 bü? Ulağı 100% eken 400 ming so'm kemi olot dedi. Qaysi nomer bilen baylanışat? 0702 25 68 92. Burunçu mınanday. Jambaşlarında görüңүздөр, ulağın atı 100 dedi ulağı. 400 ming so'm kemi var eken. Bolgarda özü turат bu at. Şunday жоош ba kolgo? Jaş qanday? Jaş 7'den 8'ge tutar. 7'den 8'ge. Ne öneri var emi? İşletilgen mi? Çavulgan mı? Ulağa çavuldu. Ulağa çavuldu. İşi. İşke samadı ulağa çavula bağlı. İşletse boladı gene bırak жооштay. Үйрүчү. Үйргө койлат. Үйүрдүн улактын атын издегендер мындай жоошат экен өз базарда. Мынтип эле турат. Ээси алыстан карап турат. Ушинтип коюп коесуз туруп берет сизди карап. Кетпейт эч ат-патка басып. Баасын канча дейсеми? 200. Баасы 200 миң. Баасы 200 миң экен аттын аке. Ушундай жоош ат издегендер ээсинин номерин дагы айтып өтсөк. Номериңиз? 0774 менен 31 13 90 номери менен байланышсаңыздар болот туугандар. 7 жашар ат экен. Баасыны 200 миң деди. Несі бар эми иши? Улагы Бар жок, улагы бар. Универсал атпы? Ишке универсал ат экен, 200 миң сом. Колго жоош эле? Жоош. Номер канча менен? Номер бербей коёбуз. Шундай ат издегендер номерин айтып 0755 63 41 66 номери менен байланышсаңыздар болот экен. Рабочий универсал ат издегендерге. Furkat. Sen atın kança bu? 100? Rабочий mi? İşi yok. Uyurda жүргөн at mı? Uyurda жүргөн at eken 100 ming so'm dedi. Jaş qanday?
7? 7 жаштагы ат экен. Номер канча менен? 0703 менен 967 970 номери менен байланышсаңыздар болот. Бул атты дагы 100 миң. Бу нокатта кем айтат да өзү 100 миң депчи буган. Жаш кандай бунун эми? 4 жаш. İşletilgen emesmi? İşke жүрөт. İşke жүрөт экен мына иштин аты, ишке малга ат издегендер. Номерин айтып өтсөк 0706 менен 54 84 84 номери менен байланышсаңыз болот экен. Эми мындай бейлердин катарына келип калдык. Чоң бey экен, канча жаштагы бey? 2'ni tuğan ekan. 2'ni tuğan азыр 170'ten iyi. Мына 170'ten бийик экен. Кысырбы азыр? Hazır kısır. Баас канчанда чоң бейдин? Жақындаштырып айтайын 200 там var. 200 миң сом кеми бар. 200 миң сом кеми бар экен, андай чоң бей издегендерге 170 экен бою. Номер канча менен? 0505 05 0099. 0505 05 0099 номери менен байланышсаңыздар болот. Бу беби? Жоо, российскийби? Yok. Анан Çapaybaylı hükümeti. Карабайыр эле бе? Enes Karabayır otasıdan çek. Канча дейсен бул бейни? Бугоз экен, а? Boğaz. Канчан тума? Kaçırken birinci tuma. Биринчи тума жаңы ачмабы? Европадан качкан. Европадан 250 миң деп турасыз. Turupma. Канча кылышты базар? Sıkılışmadı hala. Ба берелекпи? Мындай. Бозбе. Боздугу анык экен. Бозбе издегендерге туугандар баасы айтылды. April 10. April'de koygan ben. 10 апрелде коюлган. Номериңиз? Номериңиз канча менен? 05 0557 57 менен 79 79 yani 79 79 68. 68 номери менен байланышсаңыздар болот экен. Бойда бийик экен, просто чукурураак жерде турган экен да. Buralardan çek. Чоң бей издегендерге. Бул бей болтот. Канча болтот азыр? 85 85 миң сом баа берип турушат экен. Ээси 100 миң сом кеми бар дептир. Данчак деди. Базарда 85 миң сом баа берип турушат ушул жерде. Мына даяр токулуу үйрөтүлүү тай экен. Жаш кандай ошондо? 2ге чыкты. Же чыкмабы? Эми 2ген десемен, а? Баасы канча 2 жашар тайдын? Баасы? Kança buldu? O çiçeği olmaya gelse de iki oynamalı. O 55'te ötesine verişti. 55'ti gördүбү? Берилбеди. Өзүңүз канча деп атасыз? 70 миң сом кеми бар экен. Номер канча менен? 70 milyon. 07 70 менен 46 04 83. 46 04 83 номери менен байланышсаңыздар болот экен. Бу тайчы? Эркекпи? Канча эми баасы? Экөө бирби? Буну канча деп атасыңар? Бул дагы 70. Бир адамдык экен. Байланышсаңыздар боло берет ошол номер менен. Сатылды мынадан чакпи. Канча бүттү? 85ке бүттүбү? 85 миң сомго мына сатылды мынакей. Мунусунун баасы канча экен эми? Yok, bağısı. Bağısı 100 ming so'm kemi var ekan. Boz bey ekan. Bu taydın yaşı qancha? Poltorashka. 2ga chiqmabmi? Bağısıchi bağısı. Yaqin aytganda. 250 ga yaqini 250. Yaqini 250 ming so'm ekan tuğanlar. Kundan chiqma, 2ga chiqmagan. Minilgen emas, parodasi qanday shunda? Paroda qayoqdiki? Paroda bilmem. Moskvadan kelganda. Ha, rossiyskiy-mi? Bishkek emas. Rossiyadan kelibdir. Ukrainaning granisasidan. Ukrainaning granisasidan. Ko'ringizdir, aniq
2'ge çıkat ekan. Bundan da 3 Iyunda 2'ye çıkar. iyunda 15'lerinde. Nomeringiz kança menen em? 77 mi? 0777 menen 21, 21 91, 91 20. 20 Azov hazır. Nomeri menen байланышсаңыздар болот экен. Азов экен азыр. Минилип үйрөтүлө Bu taylar kançadan eкен em baası? Aylar 65'ten kam. 65'ten. Karabayır ile şirden ile bunlar daha gelgen mi? Karabayır ile erkek. İki öten erkek eken 65 bin somdan kemi var dedi. Çöntöңүздөргө тура келсе, жакса ээси менен байланышсаңыздар болот. Номериңиз канча менен? 75 milyon. 0775 менен 01, 01 05, 05 75. 75 номери менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде дагы бир тай турат. Жаш кандай мунун? 1 yaşar болады. 1 жаш, 1ге чыкма. 1'ge çıkma. Şu 1ге чыкма. Баасычы? 120 kam var. 120 миң кеми бар. 120 миң сом кеми бар экен. Каерден келген эми бул? Rusya'dan kelgan ekan. Россиядан келген экен. Канча берди базарда? Yo'q, hozir bildim. Эмеле кирдиңиz? Оке, номерин дагы айтып өтөм несин. Азыр жамбаштарын көрүңүздөр. 1ге чыкма тай экен. Номер канча менен? 78 milyon. 0778 менен 47 40 78. 47 40 78 номер менен байланышсаңыздар болот экен. Тай жаккан болсо, мында жуун тай турат. Жаш канча чыкма бул? 2 yaşar. 2 жашарбы? 2ге чыкты. 2ге чыгыптыр мынакей. Баасы канча баасы? 200 миң. 2000 доллар. 200 миң, 2000 доллар экен. Болго жоош минилип үйрөтүлгөн элек. Азов экен, кызыккандар болсо ээси менен байланышасыңыздар туугандар. Ушундай чоң. Россиядан келип турам, мындай көрүнүп турушунан эле. Номер канча менен? 0776 менен 66 66 25 номери менен байланышсаңыздар болот туугандар. Базарда мына эң кичине тайлар багып алып атышын көрүп коелу. Çocukluğun versen olam he. Канча бердиңиз чуга? 25 bin. 25. Эркекпи? Erkek. Эркек кулун 25 миң сомдон базарда бага берип турат. Эшак канча? Канча? 5 миң. 5 миң сомго мына эшектер жүрөт. Мына урматтуу көрүүчүлөр, базар кызууланып жатат. Комментарий калтырып коюңуздар. Биз эмнелерди көбүрөөк тарталы, лайк басып коюңуздар. Ушун менен чалышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.